option trading haibasi karino haiba matamda mafam sida ikuna kaidoge haiba matamda yamna laina capital je lohengi su yaba aduga yamna laina capital je double times or triple times natragana puthibdugi 5 times 10 times yam laina tan yaba haiba mafam yaba mafam amane capital ju yamna thuna mange haba capital ju yamna thuna tange haba mafam ne sida ikuna kaidoge hamna sigi concept sida ikoina hayeng kari hoina sina ba yage hamda option je ikuna insurance ki type to treat hoina toroge sina ba su ya insurance side ta de insurance te dum loin khangbere insurance ta wi ma tamda ikoi me amna ko haidi almi yung khuding ye non traga yung to khuding ye insurance au ma tamda khane paisa ka thi ra kan hang paisa to mature kan kun phangwa du maina protection hai ta protection du maina ke dog ha ma tamda option je kari haina treat to ya ge insurance amoi ni treat to we maram di karam da koi ni equity de investment to kan equity de investment to kan da ke dog ha ma ta koi na option se hayeng price protection oina sisna be price ki protection kuma pom matamda na tangana karakani haiba matamda haiba jaga sidigi koina earning tawada aidna amadi loss satpada protection pi bai tare limited oina define don haibe pose option dagi koina kana phangba lawgi ya kamaina lawgani karamna lawgani haiba di madugi scope tadi amna chawgre magi portion makan makan lai ko index ta tawbe option je index ta tawbe ya index ta indices sai tare ko koi gi nifty amadi bank nifty mayam na yam koi ne trade thi maram na yam khak experience level mi ko experience level ba sing na khangna ra ba koi gi yam na pa na sinai ba nifty amadi bank nifty da hariba option je trade to wi amadi equity da ikune ke to ge age ham da price protection oina sinna ba option magi yam na demerit hai gadra magi demerit hai ba tare demerit abu magi validity lai hariba matam jigi matung na ko trade se sangba ma dilution ba tho tawada ne validity ama piri ba matam jigi mai hedong na trade taw ya de mathang da magi na mu ke dogen premium haibam lai premium gi matung na tawgani aduga magi na kai ge dogen lot size na ma lakane hariba makhal me am jiloina option haiba trade se loin change aduga option gi trade ta khoina kharga khanga ba option gi fel ji da changa ba khong thang jelaba sing na haiba posing yam laina khangani ikune nei ne du matang ji da ayam ba da kai no sigi di karam kangu gi oi da ge haiba matam da phajana option chain gi matang da phajana khangbiraba option chain haiba si kari no haiba matang da phajana khangbiraba kangu ko aduga OI phajana nei na ba hiraba OI have the open interest have ni magi analysis phajana khangbiraba kangu gi ko open interest phajana khangbiraba option chain phajana khangbiraba kangu gi di ke dog ha meta haiba course che moi de chana roi hojik to gadaba webinar asigi di ekoina session ama thamiba learning session je ate kemna te asida option gi strategy taruk ki matang da phajana ekoina kupna explain to hai gani option gi strategy taruk haiba taruk si kai da sana ga dagi hamilton option da ikhui gi naked buying katang yam toina taw naked buyer haiba di side ama katang laiba naked buyer kangu gi side ama katang da laiba gi dang knowledge laiba haiba di option je karaga na kai dawne haiba price up chalaga na call la laigani haiba aduga price na kuma kana pi da buy to jage haiba kangu adu katang oiba kangu gi damakta di haiba strategy gi webinar si mokhi gi dakti amti na sana ga ne aduga options and open interest analysis hairaba PCR put call analysis phajana haiba ko PCR analysis ta khuna toije kaino handa put call ratio put ko matam da hing khuna toise hang ratio sina 1 gi mathak lairadi kaino market se kaga ne na padoni aduga 1 gi makha laigana market se kaino kunga ne na padoni haiba kangu singi dam tadi sigi strategy gi matang da webinar 2 days ki phang thok da moi gi dam tadi kaino ham sana ro mam de moi di level na ka ga moi di pro oi status ta lai gra aduga ikhoi gi sisina kai da ham ta isam chamna sanjare ba nong option ji da khong da rai ba option haiba trace da nong na sangai ba kangu gi dam da haiba combination gi strategy mo khoi gi da yam tina da ka lai ba kari gi no ham ta risk to limited ta thambe wan unlimited wan ba ta risk to limited
ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯨꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯨꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ 6 ꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 2 daysꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅ इन्वेस्टमेंट खितंग तौरे 10,000 लोड अम लेबे फंगे निफ्टी नत्र बैंक निफ्टी के लोड अम लेबे फंगे अदुबो हेंगे इखोना केदौगे हाइबे मतमदे हाइयो पोस्ट सिंगल साइड खतने प्रोटेक्शन याउदे मांगे हाइदे अदुदा पुथेबे पोट ब्लॉक मांगदुने 10,000 ओइगेरा आइना दु संगी 8,000 बोइगेरा 6,000 बोइगेरा अखोइना नुमितुगी मार्केट तो अखोइना तौजे पोटुगी मतुइना मार्केट तुन अगेंस्ट सकदे हाइ मैम दे लोइना मांगदुने पुथेबे प्रीमियम मैम दे लोइना मांगदुने हेता ममदी कई नो है अखोइगी मियोबेगी साइकोलॉजी अम लैको इमोशन अम लै मांगी थमनिंगबा तोंगिंगी खितंग एक तोंबुरबा सातोंगिंगबा मार्केट एग्जिट तौनिंगबा हाइरिबो पोसे अया मतमदा याव लैरो पोने मी खुदिमुक्ति यावदोनेबा सी पोसे अदुना असिगी पोसे यावरगा चलगा लैबनिना इखोइना केदौगे हैमनदा अखोइना हेंग रिस्क कंट्रोल तौबो ngमोय मार्केट से लाइ मार्केट संगपो मतम अदुबतादी कंट्रोल जे तौगे हाइतागदी अखोइना कै संगे हैमनदा सिगी स्ट्रेटजी 6 से असिजी मार्केट की लाइव कंडीशन दुगा सानाबा मोंग अप्लाई तौबम संगे अदुना नि मसिगी 2 days ku वेबिनार जे करमबदा ओइगे हैमतदा ऑप्शन गी बिगनर सिंगी दमक्तदी मसि यामना मैचिंग ओइबा अदुगा मोइगी दमक्तदी यामना कानाबा वेबिनार अमक ओइगनी हाइना